دچما استانبولê nivîskar romanivîs û hevroha rojnamevan Shahîn Soreklî mîvanê min e ji kekê Shahîn tu bi xêr hatî min sirekî te keşif kir yanî min nexwast behsa emrê te bikim bi rastî ji emrê xwe gelekî ciwantir diyarî yanî 1946 dike heftê û 3 sal maşallah mesela ez vî rengîn hal te binêrim ez ê bêjim 65 salî ev ciwanî te çawa parastiye kekê Shahîn Daweta Peshmerge که Dilbixwin هیویدار نافروشه که خواسته بی که کو gelekî spas dikim tiştê ki bibêjim te got Shahîn Soreklî li Ewropayê ji dayîk bûye li Ewropa bêguman li Ewropayê bû li Mezrê gundê Mezrê Nêçîrvan Kobanî erê niha min gotu bêje Ewropa ji dayîk bûye jî ne şaşet edî piraniya li Kurdistanê jiyana te hemû li Ewropa û li Avustralya û li Nemsa û li Almanya û derê din derbas min şaşiyê kiribe jî yanî Ewropa ji dayîk bûye xweş e her kes dixwaze li Ewropa ji dayîk bibe belê rast e keke Dilbixwin rast e belê hatina Stenbolê bi rastî berê di bernameyê de tune bî li dû gera min ya li bajarên Ewropayî gelek dostê min li vir hêvî kirin ku ew jî min bibînin û bi taybetî kekê salihekê vir birî min re pêşniyaz kir got divê tu werî vir îcar min got bo çima ji mêj ve ez nehatim em serîdana vî welatî û vî bajarê çeleng nekiriye em hatin vir me got em ê çend berhemên xwe bixwînin ji kesên merak dikin û ez matmam yani hene kesan ji İzmîrê ji beşên din yên welêt dikin werine ku ez gelekî kêfxweş bûm şad bûm ez ê careke din dîsa beşekî ji destana dewrêşê evdî bixwînim û min gotareke derbarê bi sernivîsa ziman amade kiriye ziman tiştekî girîng e ziman mirovahî bi xwe ye ziman mirovan ji hemî jîngerê din cida dike min gotarek derbarê zimên de û zimanê Kurdî de jî amade kiriye hêvîdaram em bikarbin pêşkêş bikin gelekî kêfxweşim bêguman bi dîtina dostan û her carê ez wan dibînim ez ciwantir dibînim belkî sir dibî awî da ye sirek ev jî sirek e ji bo me jî gelekî muhîm e mirov çiqas dostan bibîne bêtir zêdetir ciwan dibe kek Shahîn bi rastî dixwazim gelek pirsan ji te bikim lê dizanî yanî karê te ye bultena nûçeyan e lê gelek zemanî me tune dûrî gelekî dûrî yanî Avustralyayê hem dûrî Ewropayê hem dûrî Kurdistanê dûrî dunyayê yanî hema li dawiya dunyayê nefikirî rojekê vegerî qet nebe vegerî Ewropa Zanî dema ez li Munîk li zanîngehê bûm û min biryar girt ez biçim Avustralya profesorekî min gelekî hêrs bû tire bû û ji min re got yanî bi Almanî got Shahîn te dikî biçî te welatek nedî tu biçî kuna dinyayê mixabin yanî ez Avustralya pir hez dikim lê rastî jî gelekî dûre îcar bêguman ez çendîn car hatim serîdana welêt çûme bi hemî beşên Kurdistanê û dil dixwast ez vegerim lê tu zanî ez li wir bi mal bûm zar û li wir mezin bûn ez li wir zewicîm îcar me li wir xanî û mal çêkir em bo ve jî hatine girêdan yanî ew jî bû welatê min yê duyemîn û her ku sal bêtir derbas bûn veger dijwartir bû gelek dostan li Ewropa ji min dipirsîn derbarê vê pirsiyê digot derbarê vegerê min ji wan re digot ger hûn dixwazim vegerin pêş ku zarokên we digihînsin pola heftemîn vegerin ku zaro bes pola heftemîn derbas kirin veger dijwartir û dijwartir dibe bêguman dilê me her dixwast ku vegere û heta niha jî dixwaze vegere lê tu dizanî rewşa welatê me û dijwariyên li holê û astengên li holê wekî gotineke helbestvanekî Ereban dibêje ba li gor daxwaz û meraqa keştîvanan naçêt nafikirî biçî bi serdan be qet nebe biçî bajarê xwe Kobanê gundê xwe Mezrê yan jî Rojavayê Kurdistanê divê hatina te ya nêzik de
پر دخوازم بچم کوبانی پر دخوازم بچم کوبانی دخوازه که من گلک هیسان هیا گر برپرسم کوبانی ناوی کوبانی جی کوبانی بگوهرن کوبانی از بچم سریر دانه ولید برای تقداری دکن من پر بیره کوبانی بکن کوبانی ام کوبانی در روداودا به کارتین که شاید شکیدم بیشم مثلا دما به کردی زحمت نبود دما تدست به کار روزنامه‌وانی کروی دمی نه رادیوی کردی ابون نه جی تلویزیون کردی ابون روزنامه کردی تو نبون سالین دور و دریش تا افکار کر نه کداره دنیری رادیو و تلویزیون و اجماره که باش روزنامه‌وانان هنه چه بینی یعنی مستوى روزنامه‌گری کردی بله براستی او دخون آمده بود که من خواست دنگ ملت خواه دنگ خلق خواه ایشا خلق خواه بگیرن در و جواتا که کردی آبچوک شیلور چه ببو راستی سال 1982 جاره یکمین من برنامه که کردی انگلیزی لور رادیو که اف ام دواشان و دو محاول دارم برنامه فرمی یا راگیاندونا تایبت کجرا بجن SBS Special Broadcasting Service که برنامه که حکومت فدرال سرپرشته لسر بخواه مدور در برنامه دست خست و ما بیتر 30 سالان از برپرس بوم پیش ودبر و بو آوی و براستی چقا برنامه که بچوک بوجی لی از دبیجم همه سیاستمدار و هنرمند و سترانبیج و نویسکار که کرد نما که ما هف پیوی ویرا چه نکر گلک تشتین درباره استرالیا و جهان ده پیشکش کردن لی نیوه 2015 و از رادیو جی در کتم تقاویته نها برنامه جالیه روزا گرمیان و میاده کردی خلیل و دهت پیشکش کردن که اکتر بخیر که چاین تا بحث تقاویتی کر تقاویتی چه وایه؟ جیانا تقاویتیه بکردی بله از دما زیاد جیانا تقاوتی براستی خوشه گلکی خوشه بو من خوشه جبر که از خواب مجول دهیلین مز دماج کار خواهی مزن گل وزارت پرورده در کتم مرا گوتن کشاین چند سال کار تا هنه در مکه و تقاوته در که تقاوته هنه کس در کفن 2-3 سالان دمرن مجوار گوتن بو من 3 جیان گرگن که از مراقع دلی خواب جه بکم از تا نهاجی هر روز خواه مجول دکم از میجی خواه بکارتینم چون که از وارگاه نکم تحلیکه های براستی از بچل مسلم لی از ناهیلم بچل مسلم و از سودیج تقاویت دگرم و از دمک خوش در باستکم و رو بینجی جبر کار منی پر از المال ندیدم و پر مدام پر در باستت کرنا ایدی دم زیادتر بویره در باست کم اوجی ایدی از در ترسوز من عاجز ببر انشالله استا عاجز نابه و هر دمه گش بمینی زور سپاس نلور مخابن لور باما من دعوتی کافتریا که دکری قهوه که خوش اسپرسو که باش داتا لی راوین بیداری راوین جامعه راوین سترک و جبر موا به واجب خرابه زور سپاس شاهین بکری سورکلی نویسکار روزنامه‌وان چاوتا رود مسیم که دلبخوی ما بیره واکری سپاس دکم gelek سپاس ساقوی سلاف گهدار و تماشاوانه وره gelek سپاس